Tiki pantarnitaki kun kaptasa hi churutaka puluto kitakam yate oinaka uthi. Masar mah Copa Libertadores yanta win nairir fasen Sport Huancayo mah pagol mayro nacional tamara tipo ahí. Sport Huancayo tamantek Carlos Escobar ukat zonal wakchak manaka kolanaku yanta yapre. Nacional tamantek Feliciano Brizuela kupausa pagol yanta wai. Hichar mah Copa Libertadores yanta win nairir fasen kimsakal arumeroj Nacional Potsita mah el Nacional tamampiu Hernando Siles natan uyuno nataskani. Akan natawin kanyatak mantawin akan chanipaj akamawa. Preferencia sohtatunka boliviano naka. General pusitunka boliviano naka. Masurok Europa token masu moitet tamakan natawai. Nia seria yantuin salarintan tamak kimsa gol chusiru Juventus tamamba tipiasiwai. Dusan Blajovic kupak pagol chantawai. Kat Philip Kostic kupak magol zak chantawai. Mundial de Clubes yantawin tukuy anatawit purinyatak anatawi apasiwai. Bukan Flamengo tamak kimsa gol pairo Al Hilal Ziad tamapa tipiasiwai. Flamengo tamatikak Pedro kupau pach gol chantawai. Al Hilal Ziad tamatikak Salim Al Dawsari kupak pagol penaltu chantawai. Bukat Luciano Vieto kupau magol zaku chantawai. Buka masin Al Hilal tamak tukuy anatawin alali kanugak Real Madrid tamarusu ije. Hichurok Europa token anatawinakak utjarakiwa. Nias sumoitet tamanakan anatawinaka punya kiptanyani. Nias Premier League yantawin pusi kay purok Manchester United tamak Leeds United tamampiu Old Trafford anatan uyun anataskani. Copa de Alemania yantawin kimsa kay put pusitun kapiskan katurok Bochum tamak Borussia Dortmund tamampiu Bonovia anatan uyun anataskani. Copa de Francia yantawin pusi kay putun kakatarok Olympic Marseille tamak PSG tamampiu Orange Velodrome anatan uyun anataskani. Mundial de Clubes yantawin tukuy anatawit punyatak anatawi utjaraki. Nias kimsa kay purok alali tamak Real Madrid tamampiu Moulay Abdullah anatan uyun anataskani. Uka kiu hilat kujanaka yakorkama ma hacharuntawi taknitaki.